Al maestro Lauchapo Insamo.
E whiwhia lawe whawhenga I atu. Le pa ia male malo se tātou atunu o lo whai o na māo mea tātou whasalaunga mai whalau niu nei le. O whisa au tu o tātou nei tio ia le LOABAY Global Networks ia malana o onanga wa fwoi le pa ia male malo se tātou atunu. Ia o te loa ua anga I ainga o lea ua te ala titi ale afo le ono I Samoa nei ia mai fwoi ngā luenga o lea so ia ale o le nā fo ia o le nāe polo kailunga o le awala wa tele lava ia o loo tele ki uta awale te mine anga I ainga e wha mālole ngā lue mālole tapua I te mama tina mātua tai le whaitalo I au na le atua ia male au wha amuri le fale mālo fo I le au ngā lue ne aso ia nei lava se mele uma o le utasa tu vai le aso whaiu ia o le nei fo I vai aso I ngā luenga ni se wha awawa tai au ia o na tātou koma I loa lea I le aso pa ia o le li. Ta lofa Miss Pink Bribble with a black ula and a pink and white say and white earrings. Kai kele. Ta lofa maina ia o le nganga lava le fia ia e toi whaawhiloa ia tuai lo o tō pa ia mlo o tō mamalu ia le atunu pele ia e meise o nei e tātou paanga ma au mea mamai. Ta lofa lava ia isfa poponga ne tātou po kalame pe on masani ai TAUAFIAFI ma lau LOABAY. How's your TAUAFIAFI so far? Yeah. Fifia lava le o vai atu ia o facing to a telephone la to le o mafuta mai ia o le fatua mata tātou po kalame wa levon tali. Ia e fa lofa tu ai le po kalame ia te o toma ia upo le pese na mata tātou po kalame ia le nei fiafi tātou fa malo losi. O le tangata lava ia malana ngā luenga ia o loo fai o loo le langi le taui o loo tātou tausi ni o mai ai maina ma nai al pese le pe o langi ina se ira fai tau ia o le fa malo si au ia tātou ma ia na ngā lulu e le yaso pe on fai atu o lau e lulu o lau le na e te sele ai a fai lava o lau e lulu o le ia afu ma le alunga ia e te sele lava ia puapua ngā mawhainga tāo nei o langa ia wha malole ngā lulue nei aso tā lofa ia e whapoponga nei o tātou po kalame whiwhia lava le nganga o leo tātou toi whiloa no ea mari e tā uat pese lea oi nei ngō se ira whaitau ia se ira whaitau e se ala te whaalongona ina ua te whaalongona atu iai ia e matana pufia tele ia whatunga malu le whati o le pese ia e o whai leo sui no te maitai ia matana pufia la ai sa o le i ona upu e ia ta ua le nei tau sinionga ta te pale le ola o le pale lava ia o le ola e whaavao mo na o tangata lava ia o ngā lue me whaamau ma lo lava ngā lue whaamau ni leas Faraile ia aso tofi o ia Amerika Samoa aso tofi Amerika, aso tofi Guam, ia wa eni se pa anga le lave ma futa mai disi na o atunu ma lo lava. Ia ai as Faraile ai loa, ia I mātou mani usila, ma au se tālia, ia ma le tele uisi atunu, fa ma lo lava, ia le tautua. Ia e peia ona masani ai fa asolonga tātou po kalame, ia e le lei lava o na tātou mua se iwa ai, ia winga ma mionga ale tau, ia pe fea mai, ia I leanga I atu le afiafi ana nei ma na tua o mwhai o na au ina atu tala o le tau ia o na le lango ma leanga le lei mai a le tātou whatani malo ia o le Skyview Villas ia poli the well venue I ina I tia papata whatalo whatua I nei afiafi ia le whale tua ia Marilyn Fall ia ma le pulenga ma le uwhinga winga malo le ngā lulue tala o le tau mo vaenga o Samoa na whamawina le ofisa o vai tau nei tulai afo le lima I le afiafi nei as Faraile 23Aukuso lua afes fulumaliva. Winga le tau o awa savili e feo lolo fa asolo ina maa losi o le mata o polu po o savili mai sasae o lo oftia ai Samoa. Mo o polu I le po nei vaenga matu I sifo fale faa pianga I manono e maa tele ina lelei winga o le tau se ia vanga nati mo pupu I nisi o taimi e faa tau ia savili. Ia mai fa pena fo I se sae sau te stifo le ai au fia ia le pata sa fata si umo ma le anga I atu le whanga.
ai mo pule ono lava ia le ponei se sa e matu sa e sa le longa na nga i sa le aula e ma tele na le living o le tau se ia vanga nai ti mo pu ini se taimi mai fa tau sa vili ai mo le anga ia tu le aso atai au le aso na i o le fa pe mai le tau mo o polu mo savai o le alangi le leisa ia vanga nai nai ti mo fa va ve au ia mana ia lava tau pe antu ina mai lo fisa vai tau ia i suia ingo le tau o ia nei e tele ina la au lo vai lava ia le to ulo wanga tele o taimi ia o le fautuanga lava ia tu atu ia o tafa ia e matalai ia ona o lo pesi lava le tele o le whaamai pe o le fulu i le nei vai tau ia o le tato tala na tau whaamaloa i lo fisa vai tau mo ngā wenga mai ia ia i le aso i longo ai lo tato o atinu ia i tala o tau ai toi momoli ai le anga ngal whaaftai le tato whaletani maloa ngali lei a le Skyview Villas ai mai sel da well venue ona o le anga lei mai pe lango le tuki na ato tato tala o tau malo mari mana ia o tala na le fai mai e ti mo fa ma veau ni wa for kaminga ni longo ina fiu ko fiu ngo for nga e fa tau tau ma la sona o le veau ia o le rain ma veau ia o temina matua ma fana le ia afu mo le alunga ia ai pa o lo la ma pa fale le kipu eva ai le kiringa moi ka se furu la moi le fa ese ti to ina ma lo matua o le fotuanga tu atu ia o tona ta ua i o la o tō pito la au fa ta lo fa le au kuka ne afia ia ta tō tu noa ia mana tua ia o le kofu le apa fafango ia ngi ke o le kofu me ai o ngangi ia e ta ua la o tō ngā ruenga fai pe au tau singa o ainga fa ma lo la tau tua vai o fa manatu mo le au kuka mai masima na la ova o le matua fa manatu wa vai ki polu foli mai masima na la ova o le fokuanga ia mato mtanga luenga o tui fumaloloina le aia tamo fai slash pe whaatama ia le masima ona o whaamawina o fai sina mawarununga i o toto masuka ma leanga i whaatunga o se itulo ia e suia ala tama leo ki polu te ilo e whainga tā ia e whai ale le whai ale le ia e whatalo whapapto atu ia mautoali i au kilani pe au lo whapena na mafutamai ia mai Amerika malo telo Amerika i le soli o fea Amerika le mafuta mai ia pola o fionga misa ia venga tala o fionga la fausia ia whaftai mafuta mai tata po kalame na whiwhinei ia awa fo i le te toloina e le ngata i ngata o lo fionga i pia mga luenga i nisi atunu ia ai mese fo i o le i ngata o lo wa ngai atu ai nga nei taimi ia mapu atu roa fai sina mano longa la i titi o le i fai a loto fiafi ia sila mai loa e tamai tai o Mari ia fresh Mari ia mapu kalame le nei al TAUAFIAFI man LOABAY a malo foi ngan lua lo fatele atu ia o luma Mary mal whanau le ngata i lea na i paanga masani ia na vili mai nei ila ngai whaale i loa i lunga o le tatou live i le tau tele o tangata ia e mai moa na i lātou lava o lo whai mai lātou i o lo comment i lunga o tatou live ia le mate i lo atu ia e mana ia le wha i loa mai ia e wakua ia le fia e mai mo mai tatou live le fiafi le nei whakatai foi i le taliaina e tatou fionga o le tatou porkalami foi i e 50 tasi ia tatou te mafuta ma tatanoa ai i se miolo tupu i samu nei Fatalofa atu ia mila talofa mila lo mafuta mai Sydney i au se talia le ngata i lea tuangane ia sililo poasa ia whamalo ia te o tuangane ngalue nei aso tilo manu hi Tilo how's the weather o amai ai o ngungu ke woso le fi maga o Tilo i malolo ni ke fa ia ko le fa ia mai Tilo ia oe fa mai fatalo fa tia te o rota sala la le ai au le mai na ia fa ia lava pio le ala talo fa pio fatalo fa tu o leo mafuta mai kalastete foi le fa mai ole no fuanga fungala au matala ia talo fa lava ia ile no fuanga fungala au matala ai mai se fa vai so lofa fa vai so lofa tui li magalu hai tui malo lava ole mafuta mai Sydney ia mila ia ole fa mai mila o kasi malu Edwin
talofa Edwin Hunt ia maaluni ono sai ia fatoa manawa o le mafuta mai pe ia ona fai atu faamalo le galulue ia te o to uma o le alava ia le galuega le ua makankavili mai faamolemole o tatou pokalame e pan telefoni ko iki faasalan mai kai le o gafa faamolemole latou le valaau mai o loo alu tatou pokalame manai ai faaogā me o luga o le tatou live e comment mai ai pe tu mai ai lo finagalo i se mataupu o lo e finagalo e faalia ai malo lava le mafuta mai ai manatua ia ai le ialu tatou malolonga taliu mai ia tu mai nisi o soifua le maua tai au po ai nisi o tou ainga ia o au mea mamae mai pe le ia te o tou o lo whainonga ina ia le ia so soifua mas whanau ia le ia tu ina mai ia ona tu ina atu fo i le tatou po kalame ia ao le nei tu la mai na ia e ene tatou fasisilanga na tu ina mai le ioe ioe ia o lava ona silafia le tatou atunu a mese lava ia o loo faagasolo lava ia galuega le tatou malosiaga faaeletise e mai se lava i weekends le pei ona tele mai ia tatou faasisilaga ia o loo tuuina atu foʻi luga o tatou page ia ua foʻi tatou Facebook page ia ua foʻi le maimoe ia le tatou atunuu le o loo alala i samo nei ia le tulaga o auala magaala o le apolokaina ia magaluega faatino foʻi aua le sauga lemu ua ia isi e tingā ona vai atu le loli tele a le EPC la ia sai le silingi i luga le faatino galuega tama o le talo mai atu ai alu watu ai le atoa alu le atoa i le kea ia e laki ala o le wai ala ona whailoa mai nei aua nei la vea i se sipe a leo le afonga atu e maru tatou faasisilanga na me le EPC ua foʻi le silafia le tatou atunu ioe toi fatalo fatua i le pulega ma lau faigaluega le tatou malosiaga tau e le tise le afioga iā tologatā ia lupe matasila galu ma le mana togia tile faatalofa atu nei tulaga le afiafi faamālo le galulue tautuaina o le atunuu e ala le tatou aunaga tau i le tise faasisilaga tāua mo tusia o le ele tise o le a mo tusia le ele tise i le asosoʻanaʻi o ataeao lea le asolusu Aukuso lua fesfuluiva mai le sfulu tasi le taeao se i o le lima i le afiafi ma o le afia i se vaenga o malie a whenga tuanaʻi le auvaa ma se vaenga o le vi sa le moa ua faia le fuafuanga tāua mo galuega faaleleia i laina ele tise malolosi faapea le suia o paumoli ele tise mai malie e agaʻi atu i sa le moa e faamalulua atu ai ona ia tulaga le malofia faafetai lupe matasila galu ma le mana togia tolu tatile pulisili faapopotoga malosi faaeletise. Power shutdown, electricity supply will be interrupted Saturday 24th August 2019 from 11 a.m. to 5 p.m. affecting parts of Malie, Awhenga tuanaʻi le auvaa to part of Levi Salimoa. This is to carry out required works to high voltage electricity lines, replace and relocate poles from Malie to Salimoa. We apologize for any inconvenience caused. Thank you. Signed by Lupe Matasila, Ngalumalemana Tongia Tolong Tatile, General Manager, Electric Power Corporation. Alo lava funfunga. Arieta ia o na u failo atu te failo o fioanga nei a afia. Malie, Awhenga, tuanaʻi le auvaa ma se vaenga o le vi Salimoa. Ona imisi ate oe ia ona o lai faatino atu galuega i le faitulena o le awala. Ia o le isi tulaga na o lo galue faatasi ai APC au failo le awala lea taimia sifi foi ma latou pou a te faatulaga ia masui ai nei a tuua ai le tulaga foʻi lea o le uma le awala ua matagufi ia e toe eli atu le awala i le taumafaiga o poumoli ma tulaga na ia e awa ona silafia le tatou atunuu le faaitu lea ia lasitoanaʻi ataeao tele foi na pisi ia aiga i faatauga ia sisilane i galuega le EPC ia o loo faapea ona faatautai ai i le aso ataeao ioe o le tāua ia le vaega lea ua talanoa i ai maina ia laga o i tatou pe ia e saʻi vai atu ai posti luga o le tatou tusi o foliga po le Facebook e fai mai EPC, why is the power out? Faamolemole o le ua latu faasisilaga o ia iloa ai le taupou mataala sauniuni lelei auai lei lo pepe ma le vai tali lelei ulovai ia mama ia faatino foi tiutea ua lea mata ma le sutasi aga i le lima ia ona toe alatu ai foʻi la ia lea ia o
o le ele tisa i o tō maota malau, mantua la, o le tū lea mātou, so le laki o le o kia, laki o le ngaka i le vi, matala whātu, ia e le tuangane, ia Matthew, le mafuta mai, ia i nai Wellingtone, Matthew Mika, hello, ta alofa lava ia te oi male ainga, alofa tele atu. Ia, o nisi nā o vaenga i pei o na mawhai o na tui nātu o tātou whaasi silanga tāua, ia au teiloa, ia o le halu sina pesi. Loke vai ia po le moko i ko ke le ala vanga ia kaunga sumba. Sta pesi vave voi lele, vasa ia voi foi o tāpo kalame, toi taliu mai, ia tātou atu ila ia i whaasi silanga aso i fo mas whanau, ia o na tui nātu no lea tuangane ia i ulai ngale, le o tā pena mai ana tala i tālonga, ia i pei o masani i aso ngā fua aso lulu, mas Faraile tai tasi. Aua e te anu ese, vai lau po kofe na malulu ina i toi sui, ia mafuta mai, o le ala tātou woi sina malolonga taliu mai, wha au tātou pokalame nea fiafi. DJ will try to dub mix. DJ Dookie. Let's go. This is how you do it. Everybody move it. From the left to the right. That's the way you do it. I will prove it. Come and do it. Everybody sing along with me. Hey girl, you're so fine. You know you're on my mind. So maybe you and I should spend a little time. 'Cause I would like to know what makes your life go. I promise I'll be gentle and take it real slow. This is how you do it. Everybody move it. From the left to the right. That's the way you do it. I will prove it. Come and do it. Everybody sing along with me. Happy Christmas, everyone from the Age Group. Sometimes the feeling is right. First time, heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight. I could be on you, I could be now that summer is gone, you have to go back home. Please come and see me again. I never felt more alone. Baby, I am missing you. I want you by my side. You miss me too. Come back and stay. I think about you every day. I really want you to. Dr. Jones, calling Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, let on wake up now. Dr. Jones, calling Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, wake up now. Please,
Dr. Jones, wake up now. Oi, se mai le sela, le sila le. Awa ngi sela mai se pe anu fai atu o tato po kalame fai fa ke I fa penga ma lo ale sumpa au le sila la ma le per ngo fo ma lo lava ma lo sa au le te lo o ma wan tato so ta inga ma le tuanga ne ya yu lai ngale e ala foi tato tala I ta longa ia e pe on masani ai ia so mafua so ludo as fai asta ta si ta lo fa you lai how are you You lai po ma mai, wa mai nei afi. Ia le tau fa le tonu mai so ta inga ma le tonga nei ai you lai. Ia se I toi tau fai to I pea ia a ole. Pea al masani ai ia o e tawa o na silafia tala I talunga. You lai po ma mai. Ma lo lava so fu nei afi ma lo tawa tai. Ia se e sau no ia ala I tato tala I talunga. Ia o levon tal tali atu tato atu dum na ia tato paanga. IWF International Weightlifting Senior World Championship le foi to Tongo Thailand I da so sefulu ono o ila so lua sefulu iva o sete malua afe sefulu iva ole aulare ne la tulu le go fa sa ya tu mo le ka wana tarua ya fi ai ri telefonu ya tono pelonge o to mai ya union spaya o tu ya ne ro yone mar to mai telefonu ya fe ngai stawas pa ilo ko le no le au o sini mar fa mo la to ta penanga ina ya manu mo so pina ro a war ta po inga la tulu o le wana ne ni shota lo war ta musanga le under 17 ale Oceania Championship le tari mano ai ni California le tu pato mai tai ta lo nga fai o po games le sa fe lo ye sa mo ma kwam le u le ta lo nga sa mo va sultasi kwam le lima se sultasi la so na fi le fa ye ko fa no ya ile tu pato mai tai le sa fe lo ye sa mo ma ni California le u le ta lo nga manu sa mo o se fulu ni California e fa se sultasi o na ai ele nesi ko fai no ile tu pato mai tai no fe lo ye tai ma kwam le ta lo nga Tahiti fitse fulu kwame tom chulua semifinal wo wole tu pato mai tai ora fe lo ye au chitalia ma Tahiti semifinal lo lua ora ilo I Samoa ora woni usila iba ngoli sa fe lo ye fo ia Samoa ma kwam ta lo fai wo games e le ta lo nga Samoa iva sfurtolu kwame fase fulu ole ko fai lo mo ora fe lo ye Samoa ma ni California le le ta lo nga Samoa se la lo se fulu New Caledonia e lima se fulu. Kona fai dolo na lua le sata alo Tahiti foi ma kwa titu sultasi Tahiti kwa me lima se fulu lima se mi fai dolo tu paoli se mi fai dolo mo la ta alo ya Australia ma Tahiti se mi fai dolo na lua la to ilo I Samoa ma awa ni sila I ba ngoli ma se mi fai dolo le ta misama ora fa ta ruina I se tenyo la fiasti o le so o patura ngana na yo polu o Bull Games mo ba fa yo ta sanga le Blue Sky Women's International Sevens mo ape suriva le la fa ta wina ile so ata ya o 23Aukuso lo ape suriva ile malai ile kapito na imato o Bull A no ideas o la automata ya le pata o Mary Angel ya mara o tanga le Bull B le Bio Maroons o la o le Pea o la Alan Blues ya mara o le Fianga o Malie ma lua vai aso o mia pele awale no ideas de por champinho le camino sanga nei o le tayama le la ka fata te no le Mary's brother si muri vai se ta banga go fai moina o le vai manga district rugby festival ile we grip ta ta si ni o ai anga ma fa na le tu malo le vai manga ile no for su fata usanga ma tua ile tu paoli I mata tai o le ta banga male angwa male fa mo uri na kapi
ia tapu e ina pea to mai maa ngā ar whanau na iti a wālawa le atina ino na laka pi te tonu o le atu nuhu. Wa manana tua i nei Papua New Guinea, se tasi o alo le atu nuhu le susunga i le li lau whali a posi i Samaeli, mo le sosoani mo le whafo ino tālonga o le Pacific Rugby Championship le tālo ai Papua New Guinea i le vai oso nei ma le vai aso a ngā fua nei. Nisi o tātou tala, o le lisi le nei lau whiwhilia le man Samoa, o le ipo le lalo langi. Se Lana Lam, Raymond Niwia, Motu Matuu, James Lay, Jordan Lay, Paul Alo e Bile, Longovi Muripola, Dane Pepe, Maito Asase Nio Tole Afoa, Teofilo Paulo, Jack Lamb, Chris Bui, Tala James Ioane, Henry Stowers, Iula Fasan Lele, o Charles D, Afa Isetiti Amosa, Tofatu Iwana Solia, Afa Aiolo, Dwayne Polata Ivao, Melanie Matavao, Scott Mano Lua, Tusiata Pisi, AJ Alatimbu, Ulpalo Junior Seuteni, Irene Fulutia, Henry Taefu, Alapati Leigua, Raymond Lilo, Situ Ala, o Tim Nanai Williams, o Belgium Tuakalanoa, Malelio Ed Fido. Tato tala whaiu, o le aso ana nafi le sa whai aito e sa winga, o le tua a le full back rau laka pi liki a fiti, le susunga i a waka play, a whama vai atu ai, i a isiona tama, i a ito tono o fiti. Ia o tato tala nai ta alonga, o whai o tu whatasia ma winatu, o no sosoani ma losi mai o pale ofu anga le nei ana lopa, le piva sputiki to ngafu a fu a masale ufi, Mongo solo whapoponga le aso ngā fuar vai aso fau, at mōle te minei, le ase ngā ngana wale tau tamari, e whaponga mai e pai telo cho tātou tunu, e sala uta e tonu tai, ia o e lava sa hō, upatama, manu e si whale tonu, le wanga whatawa, mania tele tiuta ma whai wana api tai tunga e pai ilan telo le tunu, e le ngaka re nei whiawhi, ale anga iatu mōle whai unga re nei vai aso, whato whawha soifua ia. Whaftai tele i ulai mo tala i ta alonga mātango fieto e alu lei po oe. Manu ia tele tiuti ala whenga i malau sunga, whai ngā neve aso, tātou te whailoa i la sungo ngā fua whaso i fua ia. Soifua. Nā ua whaafofonga lo tātou a tunu e mese o pāga whaafonga nei tu lao le awhiawhi. Tāpe nanga mai a e a le tongane a iulai ngale o le sui o le tātou ala leo ma le ala ata. Ia o le LOABAY e ala i tala i ta alonga. Mana tua le wha manatu a whai e alu a e pē atu le tātou whasisilanga le YouTube ona tātou whasalonga i runga le YouTube e peila o nā tūra so ta inga whaona po nei. Mana tua o le tātou Simple Radio app e rei loa la spela le upu nao PAP. E ola whaasolo atoa i taimi uma ia ma aso nei o langa. E fia o le mawhau na o le owa i atu e eisa moa lo mafuta mai i initia. Aita sa vea wha ma lo lava i ati oe male a inga manino le LOABAY o initia. Ia alofa tele atu tātou pokalame moe male a inga manu ia tiutem whaiva lo whianga ia i nā atu nuu e le whai ngofie. Whamalo atu le sunga ia Joseph Afa. Joseph e sa oe le kala o inga lea a pekelo. Kua wi lalo. Whamalo lava le tautua ia nei aso i tiutem whiamunga luenga ia o whianga iai. Ia o nisi nā tātou paanga le maa futa mai ia mai ia la to le na fai lo atu fo i le stemi o sola fa ma lo lava o le nganga fia lava ia o le tato fa sanga ia ma tato mafuta ia e ala i por kalame fa wow ale tato LOABAY o lo te loa maina e sili o na ta olo e ave fa mlianga o se fo mas fana le sisi o jo fa tu po se o wo o lo fa manatu nya so i fole so. E tasi lava tangata le matoa inga le fa manatu la so i fole so lo manatua i o shau tau songa naolo o alala i New Zealand i o Henry Paie Fiso. Ia fa mani tele le tua ia i tau sanga fa popo lo so i fua ia fa mani le tua ia e ala i lau tau tua foi ia i no ainga ia e pei o na fa o ina pea. Whamanua whai lea tua, ia i siau whanau, ia i meiseo loto o lua, pole whare tua, ia tāmane lei, ia ma whaau i pēr, ia lo tausi a inga. Ia o nisi nao aso i formas whanau mai lato umalawa lea o lo whapea o na le ua. Ia o tō aso i formas whanau a leo o lo tō mai moa man tātou pokalame o lo whaanga ma whaamanu ianga o tātou pokalame le mawai mo o tō whamanua tele le tua
ia te outou ia whaapapo pea le atua nisi tausanga e wha manatuina i pea nisi tausanga stele ia mo outou a soifua le tamatau atu ona ua i le tātou as whanau ae mai. Ia, e leo sa whanau o lea mea O le lo mafuta mai, alo whaanga si le whiunga nai mau ama anae ia olo whamai le tātou po kalami matanofie olo kapena ona mai mo mai Sydney, Australia ia tālo whalama lau whiunga nai a tai whui mafuta mai tātou po kalami le nei tula le fiafi. Ia, le ngatai lea o Ana Funga ia malo maina oi. Thank you. Whaftai lava. Ia, whaftai mafuta mai ana. Nei fo itau a fiafi matanofia ma LOABAY. Ia, e ala lava ona whaia nei mea uma. Ia, ona ole maua sa tātou so ta inga. Ia, tu ina tu fo inisi o mea lo tupu sa mo nei. Ia, awa fo ina mai mua whaafonga al tātou tunuu. E, koe fia se pese pea. O le afiafi al whaapefuru mea. Lo te vai atu. O le awhai mai whaatari a tātou news. E whai mai lo ala tātou pese vave lea. Tātou wāloi news. Ina nei te ia wa yeis foi se whale tonu tātou whasota inga o nā tua lava nā interneti ia nei o nāso. Ia ala tātou voice ina pese vave a lea. Langa i nei ala o kengi nei me o pese sumba. Ia wai fia sumba. Ia taliu mai tātou noa lola ia ala ia tātou tala mai Samoa. Ia e pei ona lango malosi ai. Ia le company au le lei anga le lei company malosi le Ako Group. Ia, te lola ai mari. Nang lai tau whaatoa le afu si vahenga la. Lai whaatoa? I re a fwoi se ngā kama i pese ngā whai. Whaano fi le mūla. Na koe lolo kamane. Whaasolo mawhauwhaunga. Ia whaasolo solo mai rola. Lau kama. Richard Barker. O fōlinga wa matalasi. Makamufi. Oh no. Tali. Ai se tai mi o le po. E mali e ai no loto. Wa le su ai wesa. Wa me le se o vai fa te fai solo. Ai e fia lo fa. Vale le su vai wesa. Vale le su mai wesa. Tu esse meu mai low mai fa. Uau vai a tu. Le malo su alemana mea. Se fai a mau kolonga. Se tau mai pe te alofa. Le su mai wasa. Le su mai wasa. Tu esse meu melhor mal. Ina le sa ula ma kamen wa anu Astaga wa
Ya, afai o nasa e se fa ve si ves, il vai aso e ne foi aso. Ya nga, afai lo mai laku, ya fai rei, wale dei sula wai sa. Ioi. Ka mai ese a fo winga ngai la ko. O lo ma ia o le sau winga le o le ngakeva. Po o le sau e fefe. Ia po o le sau e masalo salo. Ia. Ioi. E tele atu ai ngā sau le as Faraile e langa o le Friday ai o le Friday. Ia va ila sau I ke I o se le mea e te sau. Ia o le whātunga rā mai a Richard Parker. Ia e to vai foi o tātou pokalame ne afiafi. Ia o leo o maua I tātou as whanau leo au ne mai nunga o tātou pokalame. Whamadu e tele atu lava le aso I fua ala pati to o mata. Ia I nā I le awhia anga o sa mata I savai. O te leiloa I asi lilo po sa maka iuka po sa mata I tai. E le wangano fo I asi lilo tau sanga o ala pati. Ia o le anganga whamtai o le amana ia tātou pokalame. Ia e ala I whamnianga so I fua mas whanau. Whamanu e tele le tua I loa so I fua ala pati. Whapopo nisi aso stele. Ia mo lau tau tua. Ia I le ainga o le nuu. E misi o le e kalesia I nā I sa mata. Ia o nisi nao tātou. Whasisilanga o aso I fua mas whanau. Toe whamanuia atu ai. Se uma usu atu e maina wha. Uma le mapokalame. Bese o le as whanau pēr masani ai. Ia nei tu la nao lo tali mai foi. Ia I tātou tala mai sa moa. Ia o le a taumawhai atu iai e ala ia I sino o tō tonga o tātou tala mai sa moa. Ia o le nganga fia tu e whawhailo ai atua I tātou panga. Ia e meso se tātou atinu si mai e whawhonga. Whapoponga leo tātou tala mai sa moe pe o le masani ai. Lango malosi ai company anga lelei. Ale ako group. E to mua ati tātou tala. E whātau sanga ma le tolu masina. Lea ua toi whaopopo ai le whasalanga mo se ali I pango tai tānu malala. E suafa I ata ai tongia. Lea na whaamaonia no moli angale umia o whala o whaasaina o le marijuana, ma ia whaatawina atu inisi o pangotai tonu o le to ese. I lela wina o le unga o le nita mai fast full ona tausanga, na sauno ai le fionga le tamai tai whaamisino, o whaamisino o mawalunga, ia ta whai maa lo le lani tuala waren. E onga le whaatinonga o nei so li ngā tula fono ele li o tai, pe a fua iai o leana ia fua lelei, le avatuina I to tonu o le to ese o la au whaasaina nei o marijuana, ma whaatawina I pango tā le whaipui. Na whaalia na temia la wina o le unga o tā ai e luas e lau hivas fulu tasi sikareti marijuana na maua isu e ngā leo to ese mai leo se whainu mera e lai titi. Na sau noa ta whai maa lo ole a li o mo li ai whaisi umio le lisi o isi ana soli ngā tula whono na whaatino talu mai lava le tau sanga e tasi iwa o se ia o mai lava I le taimi lene. Ma o I, e whailoa mai ai, e leo amana I ama ano le ali lene, e tau sisia le tula whono. Ina ua tu ina atu le avanoa e whai ai sana whaamtalanga na whaatu ese ai ta ai lumo le whaamisinonga, ma whai mai o rana tula I mua lea, o rana toi tula I whai lea I lumo le whaamisinonga peitai, o lea na whaadia ta whai malo, o sangata o maasani o na tula I molianga I tele, o le umia o whala au whaasaina o le marijuana. Na whaia se fua amata le whaamisino ngai le whātau sanga whaafale pui,
Ma toi whaapopo e ai marisi ono masina. Ono o ana soli ngā tula whono mua I morianga lava tau marijuana. Na so e sea mai ai le tolu masina mai le nei whaasalanga o na olona sala mo e pe ona ia whaalia I lana whaato e senga. Ma te toe mai ai loa le whaatau sanga ma le tolu masina e toe tuli lunga o isi tau sanga o isi ana whaasalanga o loo tuli I le to ese I tānu malala I te minei. Nisi o tala na toe lavea ino mai lama se whaasalanga whaafare pui pui mo se ali I tala vau e 25 tau sanga le matua e le I whai a inga. Ona o lana tāle ni whai pele. Lea na ave e le whaamano o le whaamasinonga maualunga I le awauli nei. I le taimi na tō laulawina I lana mata upu. I le asosio whai pele ngā Samoa. O ia leo no uli li vai mai sale I moa. Lea na mo lia le morianga I tasi o le talepe whale malisi morianga I tasi. O le ngā oi. O le nei soli ngā tula whono na tula I mai le masino se tema o tau sanga I lua afes fulfitu. Pe ta ina sau no ala fionga le tamai tai whaamasino ia ta whai mā lole lani tuala ware. Ua mafua na whaatuai o le ali I lava lea I lona le tu lai luma le whaamasino ngā I taimi na wala awina ai lana mata upu. I le lawina o le unga o le nei ali I tala vau na sau no ai ta whai mā loe mo modi le nganga le whaaftai le asosio fusu a ngā Samoa o na le una I o le tāleni anu uli le ana mawhai. O na ia maua ini pine auro I le ngata o ta alonga la iti le Pasifika le lua afes fulfitu. Ai mai se ai o ta alonga le Pasifika na se whaato a mawai atu nei, ia I ulai o le tausanga nei. E so fulu lima masina whaafare pui pui na talo sanga ina re tua leo leo e su ina atu mo le adi I tala vau le nei. Pei tai, ona o lana whaaya ea ia sa moe ala I lana ta aleni ta alo. Na toi tu ina atu ai ale fionga ia ta whaai malo se avanoa munu uli. E tuli le tolu se lau I tu la inga lue fuai mo se manuia lau telo le atu nuu. I lalo le so o manga mo e poponga tia. I le nei soli ngā tu la whono na whaalia I tō lau launga le tua leo leo. Na oso whaia e nu uli le whale o lona lava anti. Ma to e sea ma isi tino I tupe le pusa lava lava. E awhe tā la. A to ai mani telefoni whea vea I se lua. Lea na ia whailoa na mafua o na o lona ita tele lona anti e pe ona tangi. Ua mai anga toe au mai se whaamani nonga mai le whaamasi nonga mawalunga. E ala I le mata upo e whaasanga I se ali I tala vau lea ele o mawhai ona whailoa ina lona ingoa. Ona o le la iti o na tausanga whaatulanga ina. E le whaapea ala I titi I tangata. Ona ese ai lea ma le tu ina atu iai o se whaasalanga solo atoa I le whale pui pui. Pei o isi tangata maa tutua o whaamaunia soli ngā tula whono tau whasioti tangata. O le nei ali e sfuli ma tausanga le matua. Ai le se fulu ono e pe on tu ina mai moa moa I se pepa o whaamtalanga mai leo leo I le lua vai aso o mawae. O le nei ali I tala olo mori ele mori anga I tasi o le whasi o tangata whaamoe moe ina ma ono o tua I ele maliwa I alona lava tausonga tama mai mafua mai ona o mi stanga e ala I se tapaa. Na whaalia I se pepa o whaamtalanga mai leo leo na mua mua sasa ele ali o maliu e lua su whata usanga le matua. I ele ali o lo mori I se salu tu. Ma whaonga ina I loa ele ali o lo mori I se suwo e tā ina I le ulu se I tu loa le ali ua maliu. Na tau fia le ali ua maliu ni maotanga senga se moto tua motonga fitinga pe tā I le mai o le lima aso. Nasi linga tali se uni tau mawhainga e whaasao ina lona ola. Ma maliu ai lava I aso e lima muri muri ane. O le aso luas fulo o masina fau le o toi tu ina atu iai le matau po le ali tala vau le nei. E toi fafonga ina ai. Ina ia whamai a mai morianga a le tua leo leo. Ma a whai e whamaunia le sori ngā tula whono a le i tala vau le nei. O lona winga e solo a toi o loa manu. Tala mulu muli wa toi tu ina atu nei e le whamasinonga maualunga se awa noa I le i tala vau e sfulfitu tau sanga. Le ana whamaunia lana sori ngā tula whono o le ngā oi ma le uru whale whamalosi a pitanga. Na tali ai tangata ta alo mai Papua New Guinea le taimi o ta alonga le Pasifika I le masino I ulai o tausanga nei. I lala o tuutuunga o tua atu e le whamasinonga I a te ia na sauno ai le awhionga le whamasino I a ta whai malo le lani tuala Warren e te tau na whai se tusi whaato ese ele li le nei ma lafo I tangata ta alo Papua na awhia I lana soli ngā tu la whono e ala I mea tō tino na ia ngā uia mai a pitanga o ta alonga le Pasifika. Ai le ngata I lea lua tausanga leo le a whaanofo vava ai ma ia ngā lue fua mo le tolu se lau I tu la mo se le lengo le atunu ulau tele I lalo le whalapotonga o le to manga mo e poponga tia. I tō lau lango le ni mita upo e la tala te le fitu a fe lima se lau tau a whai o mea tō tino
Na ngā ia mai le nei ali mai le apitanga Papua e awhia i tusi folau o laptops, o keyboards, o computer, telefoni whapea i mawhanga maa o telefoni, ato ai mani ato whawhawha. O le talavau tele o le li le nei na mafu ai ono toi tu watu e te whai malo i aise avanoa. I toi mati ai lona o langa. Ai o le whai unga lava na tu e avatu i le nei ali o le molia, na molia o le whale pui lava. Na mafu o na saon tau le nei te tono no fuanga o ta'alonga. Ona na ia whaonga ina se pasi pepelo e alu ai te tono le loto wā. Whawhonganga le atunu e maise o tātou paanga masani, sau mawhainga na e ala sina o tonga o tātou tala mai Samoa, ia, wa mawhai o na tui nātu, ona o le lango malosi al tātou company anga le lei, a le Ako Group, e au fiai, le Ako Chemical, Ako Motor Mechanic, ma le tātou manai restaurant. Whatalo whatuai le whionga ia masoe, o le susunga ia vavasa, ia e maise o tamaita ia miri, ia male loa al tātou o whinga luenga, ma lo le tautu atunu e ala i la o tau, lango, ia o nanga ese pe o ta ua. Ia o disi na o tātou tala, tele lava o tala o whamsinonga nanga i te tau lava, o na o tau si la fia vaenga o lo oanga iai le tele o so ngā tu la fono nei vai tau. Ai toi whatala whatua ia Diana mai whea, ia ma lo lava, ia le mafuta mai, ia komiti o le mau, teino le mau, ia whatalofa atu, ia Shuli manu le leua. Talofa lava neitu la le afiafi, ni lopo oiva mai ma teini o Juliet, finau, ia i le vaenga lea, ia pea on silafia, ia mole silafia fo ia lau whafonga, ia o ina i le tātou afi anga vai moso, ia pe ona e le tātou whanua tanu se i tulo, o lo te wina ai i lātou uma, e maane tua pea, e pe o na mau o lātou so i fua le tātou whamaioti, tasi iwa tasi ono, ia le ana pāti patia, ia i le tae au nei le anga le lei o le maloni o sila, ia e ala le toi wha le lei ato le tātou whanua tanu, ia whaatalofa atuai, ia i lātou uma na ngā pātia, ia i lea fo i wha moi tāua. Whaatalofa atu ia pai tū lua toloa, ma lo lava le mafuta mai le nei tū lao le afiafi, au te iloa la tātou o sina tātou wha fiafianga, e le lei au na pāmwha musika le tātou a mio, ia i le nei tū lao le afiafi, ia e whaasolo e fo i mawhauwhonga o lesi o la, ua matua mawhatia, e vai le ngai kangi wale mau se pei nei as Faraile. Ioi, mafuta mai tātou musika nei whaewa ewa mai ai, ia taliu mai vai ngā whaiu o le tātou pokalame TAUAFIAFI ma le LOABAY.
Ia, te whatala whātu le pa ia mani malo se tātou tunu. A whai le whata e mafuta mai live, ia, mai le au onanga LOABAY Global Networks, ia, whatala whātu. Pia lawa i tū le manu i whāl ke lope o lo e mafuta mai ai. Ma lo le seifua maua manangi mani le TAUAFIAFI mātanga whie. Au le ia loa tātou po kalame wā le whatua umai a tāna mai Samoa, le tamatai o Marieta. Ia, e au lau fōi o na whaailoa le anga le mea nei pisinisi o lo whapena o na tātou waalua, ia wafo i tūna ato le nei po kalame lunga o tātou ala ata nei. Ia malala leo LOABAY Global Networks. Ia, lātou ia, lātou tonua ia, ua mafua e na maua le fiafi. O na lātou anga le tu mai lātou tau au, ia e saswani ai i le tātou po kalame ni nei. A tala whātu le ako group e peo na whatua mai atu nei ia le tātou tala mai Samoa o lātou lo langlang sua, ia i lea fo i au nanga tu whatia i tala mai Samoa a wafo i mai moanga si tātou atunu. Ako group o lo o iai man lātou whale inga mānai restaurant, ako motor mechanic, ia whapea fo le ako chemical, ia o le lātou whale engineer le i waitele, ia suane iai pia whai o lo whale tonu lo sa, ia le fo ia whiani le mānai restaurant, ia pia whai o lo ngā mia sta tanga i aso taitasi. Patalo whātu le Fexco Samoa, le whionga ia Mulio o Pio Mulio o whapea fo i whaitua ia Mulpola, Ana Rosa, ia o lo whapea o nā ngale mai a wātātou po kalame i TAUAFIAFI taitasi, ia whapea fo i li tae au. MS Rentals, ta alofa ia alovao, ia mala uwhinga ringa le DOD, ia mala lato au waa, ia i nā i mulwhanua, ia lo whapea nao na ili lato whale uloa, ia whapea fo i la lato ta avale mautongi o lo mwhai o nā māua i tono na mlawa alele lato ofisa, i le vaenga i li tu le arrival. Mwhai o na ia whio ni iai, ia pia whio lemna o mia, ia se ta avale ia wafo i le nisi o fufuanga masani i le ngataili o lo whai malanga mai tono Samoa. Cafe Laterano, le tamaitai o Lucia, mle whionga amtua nai, ia male au whinga renga o lo whapena o na Samia tau mafa mata mo fie, mamanongi ia so uma, malo loina lei, ia wafo i le pa ia male mamalo se tātou tunu. Wailex Samoa, le whionga tanga lua whape fo i le atali ia Nathan, ia o lo mwhai o na au na mai, ia i le tātou tunu ue tawala mai i le lato nang sua, i lunga o tātou po kalamele nei o le tae au, manuia man LOABAY, whape fo i le TAUAFIAFI mani LOABAY. Le ngata i lea o le SSAP, whatalo whatu ia tofi lau, whiti le ngwai, ia whape fo i le au whingarenga ia Samoa e maise ia o Val, Viali Williams, ma lo lawa le tawata i nei aso, ia o te o lewa, ia inga ia pe o lufu whai tu lai fo i ia Viali ia. Mungki ngoa Viali lai whaalea lea so lor whongo Viali kai le te namu. Have fun, take it easy. Me se lava, ia, o se tio, o le whai unga le vai aso, e mapu mai ai, ia, i le vai aso ato o tiu te ma whi au mga luenga. Ia, manatua le sap, o lo ia la tau la, o la tau whisa tu tonga fofua. Ia, ia la tau la e pe o waitele, ia, whapea foi ia le lo te mau, le, lo ia le isi la ina, ia manatele la waisi la o lo whapea nao nei e tono tātou tunu, pe a whai o lo e fia maua se suswani me li sap.
Mo tonga complex whaftai atu le fionga lupe mata sila waa ia ma le fionga ia Ia lo tango moa. le tango mo sufali ia o lo whapena na lang sua mai le tātou pokalame ia 50 tasi whape fo i tai au. Pamatua inu ia ma le lato o waa i Samoa Tourism Authority ma lo lava le soifua maua whamatua inu ia whape fo i le fionga sua ia lo mwhai o na lang sua mai mantua leo tu lata mai le tātou Te Wila Festival ia e tele ina whaalia ia tu maanga si tātou tua e mate whakrifianga ia o mea tau lima ia e mese fo i o taalonga ia ma whiawhia i fo i tātou atunu wale ngata i whale ainga ia o Samoa ia lelei o tau mawha Samoa ia i lea fo i whaamoi moi tāua o le Samoa Tourism Authority a whai o le tea sesi mai whafo ia a whiane i le Samoa Tourism Authority pe a whai te whia sila whia ina ia se por kalame mo le whaamoi moi Te Wila. Electric Power Corporation e peo na iei le whiwhinei la lato whasisilanga nantu ina atu ia mai le fionga lupi matasilanga malmana tonu tātile tui maleli whano ia lo mwhai o na whaailoa atu ai se tātou atunuu ia ni meo le atupu foi ia e mai se foi o whangasolonga o fufuanga le EPC mo le numanai. Skyview Villas mal tātou tala li tau whapea foi le The Well Venue ia leo lo langon sua mai le fionga ia Madeline Fong ia maonalo ia wa foi i whamui moe le tātou tala li tau o nei motisia antu ina atu pea ia mo le silafia le tātou atunuu. Ia whapea foi ia le tina ia Maria ma le Pivas Boutique Hau te tele pe on tō sila mai a Marietta malona la e matangofia le whiwhinei. Yeah, this is from Beaver's Boutique. So ngā fuafua ma le lato la lai sa le uwhi whapea fo i le lato poloka i le flea marketi sa malalo. Ia, a tō hai fo i ma tātou lang sua malo so se tasio tātou proklame leo le a mwhai on mai mo e lunga tātou LOABAY Global Networks le ava malosi numero tasi Samoa le vai lima breweries. O tātou pisinisi ia, Hello. pisinisi wa ngalo ya No, tātou. yo, I fresh, hello, memories deeply, maina, ma lole fonga. Ia, e ala ia tātou pisinisi mkampani whaatai tele la o tō lango. Ia, o mawhai e pēr o na whaawina tātou po kalame pēr. Masani ai whatalofa ia Tom. Hi Tom, ma lola whananga lue, tupai. Pai tu lua, o lo manao pai tu lua i se pese sumba. Ia, Filippo Leolahi o lo mafuta mai Sydney, ma lo brother. Ia, ma Diana mai fair. Ia, mandisi lava tātou pāanga. Joanna Rafe, hi Joanna. O lo mafuta mai, ia, matau sami lang na kalo. Ia, wa lava, ia, le break o le ngaduinga o lo whenga iai. Ia, mana ia tātou pāanga uma lava. Ia, o le anganga lava, ia, o le whaamalo, le mafuta mai. Ia, e ala i tātou pokalami whaawang. Ale, tātou, sinta tanuang pupua i tātou tala mai Samoa, maina, o lo wa ai pēa, ia, le susolo pēa, ma le whaatupula ia, o le tātou whaamai nei o tale pe whale maringa oi se i tulou. Ia, e pēia o na wa ai numa le whaamasino ngai le aso, ma le aso, wa le asino. Ia, o le tūlanga lea, e le mana ia ia le whaalongolongo i whautuanga whaamasino. Wa fionga i whaamasino lo tuina, atua mise lava le tupulanga tala vau. Ia, wa laki le tamai titi lea li tala vau lea o uli. Ia, e ala i lana tāleni. Lea lava na mawhai o na whaasauina mai e, ale mea ia sa tu e whale pui. Ia, ona e le paua i leo sa na soli ngā tula whono whaanua i. Ia, ona e whaia lea soli ngā tula whono le ngā oima le tale pe whale. Ia, wa ave ai la le whaamatalanga le a fionga le tamai tai whaamasino i atu whai malo. O le sila tai me toi mori ai, e le avi fōa lava la na pile au no ngā maua mai fusuanga, po whai pelinga. E whaasauina mai ai ia tuina atu i le to este i tāna malala. Ia, wa whaadia lava le anganga whaatai le tau lea. Ia, e meise fo i o nisi o sui o le asosi fusu. Na mawhaiona au ina na aua i atu e tāpo ia le whaamasino ngā nei ali. Ai le ngatai lea. O le tātou tala le pe ona mua le ali lea. Wa oke lei lopo ke aka po ke whawhiwhea e anei. I le whainga al whaato e senga al jangata whai mai. O lona leo tau lea langonga hoi lele. Whai mai. Le nei ai tu lai te mana tua i lava le teimi o puapua ngā o lea li i whaola. Ia le teimi na whai atu ai le pango tā i le tūtau matau. Ia e mana tua mai au pe a e o i lo malo. Lua ia yo kai ka. Wa matua i sau, wa mga kua i ngā lea li whaola i ngā ua koe whaifo. Wa le whai mai te whai malo, le tangata le nei o. Oi whai le swafo le i le anga u tuina. Ale ka ngā kai kua fiku le whaanga. O le tangata le nei swafa i ata ai tongia.
tu lo a fia anga pe fa pe o le a o fia a fia ona e laki o le ta o inu manu te ta wina tu to fitu fa na wa le history ta ta nei na mata mai lava ona bodi e marijuana ta si vai o le o me le lua fe sulu i vai le se sala mo a le vai ngana si le ona mali e fa mai ora tu la i muri mua le ora tu la i muri foi le tono le pusa al posto fa masino ia a fai aku le ku fa se la o fa mai o lan ku la i mua le ia le la o tu wato i foi le si fa ta usanga i lunga le fias fu ta usanga la ku ia ka mai o ia na plan ni nga to ia ole fisili la le tu la i man o vinga la sa o ke le fongi ko kongo le fal pui o le sira va nga tau ti lo pu le nga choice si fa mo le fa malo si a wa le ke mo fa lo so ta ile di ile nga ile ngo ya puma e po ia le nga fa ku ma wanga i ku le pa alu lo le di ile mai ai fa i lo fa ka nga ma wanga ngai pangka mo fele le o mai la to ma wa isi ka le ti marijuana e lua i va tasi ia ole na o nisi na o mata o pe o na tuina ia male tato tala ile di ile sfuru lima tau sanga le mo dia fa si sanga ta le o fa mai fa msinonga ile alo e tuina tu e solo a to pe fa maunia ole avatu ile le fe au o le fasioti tangata o se soli ngā tu la fono e matua ai ivi ai fofonga o le atua pe o na tuina mai e pe ia fautuanga i le aso ma le aso wa alu pe i lunga le fasioti tangata ia le wo o te tono loto i fale o inga wa le awali nei e first cousins le fata o va o le mea na bisai o le tapa me le fata ia o to e ula tapa tau ma fa tapa au le a fia fua na i o to tai to alua ma fa nau ia ma nisi o to wa inga pe o le isa usikale ele o se fa fita o mo mole le fo ina avatu le last week maina po le amtanga el vasu nei le tama fa loa sama mea le na ma fo na mula to fale wa ika long ko lua le va ko sikale ki ngo o mal pinko an wa lo kukul pengising ia le ina mai fa loa i sama mea ia le wa to na tu ia onga le ava malosi ma le fuala au fa saina a waina fai o le fasua ava ia ona a vifo i role ia i duma e mauti noa lava o le fale pui no le tani. O fautuanga lava, e a vatua iam fautuanga i tātou tala mai sa moa, e au ngā mea te tupu e toi fautua i ai maa fau mo stai au fau man tātou tala muri le adi ila leo, leo lau ke akari umaina. O le aifa mai ila fionga ia te whai malo e alo e kusi sang kusi whako ese. Po o awangi upula alungi e kusi e ave i Papua, e whako ese ai, longa winga, o le atusi e se stangata tusi, a wā, e whai al fia alo soli tula whono e mauti noa lava, e le ilo atusi whai upo e sfato e senga. O le li le televau lea, na vatu mo moro na ingoa e peta i o leo ta awhi mai whamsinonga o na tūlanga lava tula whono ai lalo mai sulvalu, maali lia o tō whina ngalo, e le ma whai umtu inatu. O ai a inga la ia walaki o lelo ka, e alo e tusi san tusi vato e se Papua, i tangata ta alo na afia, ia matuli tō se lau tu la tō manga, ia ma nofo wawa ia lua tau sanga. Ta alo sia ia tuua i loa, ia le mana o fua i mea le lua te tua oi. Ia o nisi na wainga pe o na uta ua maina, ia o tala, ia o mōmbunga veo nei aso i o whamsinonga, ma lo lava le mafuta mai. Ia, o tala foi e au mai le tatu ofisa whamsinonga. O le tūlanga foi lea, le koe whanonga kua le saka le pawhale. I lau mai tau iai, o le whatoa, o lau foi titilo iai, i tūlanga ia o whasalanga ia tu ina atu e toi a onga ia pēlau le whai o a onga mo le fia vai aso le ava malosi mane Tele ai na ono. Ia tūlanga na. E karo si hae le koe foi menga ngaka wā mene ene, e o mātu foi ato e o mai foi. O le mana ia la tangata e anu e toi foi ma. Wa ele koe kukua lola ele a onga. Ale ave e whasanga i o le papu i puira i o jan malala. Ia ma ai sa u poloka ngā o se tulok. Ia wa ole vaenga na tele intu ina mai whamsino. Ia, na tau i offend. Pe toi soli. Ia ai ono fia tolu ai ngole aso. Ai ngalo ai no to dua malau whanau. Ia pe o lea li e to fitu whanau. O lea o feola e au noa mastamal tele o ne tau sanga. A o dunga al marijuana.
vai o le fasenga o ko fa me au ngai ngungu ma so le fa mole ia o le marijuana ia ele fa sanga ina tono sa moi sifo ele sa matoa sa tapu ina o tapa alfa la fa sa ina le fa sanga ina le tele no vesi ai tele o ngali ma inga pe ale mo tapa ato ina po lo mtua ala so fo le tu la ia king fai popo yo o le fa manatu na ia o le ata mawhai vave tato pokala me le sunga fua ina ia vave o na oitai e lipo tia fo i po an fo ringa vai a wai e se alalo o le whamasino nga maulalo e lunga i tamala i lunga ia ua au le Supreme Court le la a tu ina tu iai e whai ai mori anga o ki whai popo po malele a tofa paulo ia ma le mai whai o Sione ia matawa lai le loa ia ma le lona whala ia o le whai ngoa ia le loa le tu ina mai lava i leo po ai le suafa lona fa tato wo ai loa ia le lo ia o nisi na vai ngai fa mana tu atu ia o le atom 5 tau tu ala LOABAY ia e tu ina atu wa lava lo sila fia o vai ngai o lo tu mai ia manisi lava tato cases o le lava tu leo ma lo lava le ono sai o bantu tele tato le fai mai o le vai ngai o le fai mea le uma ia le ai le fai mea le uma ma ua e fai mea le uma leo ele tu ina mai ia le tele mo ta pule ala mana ave emaili ia ma viri fo ia le tio foi si tele ngaluenga nai leo o lo fa tino ne vai tau ai malo la va sai ia pe oni sina vai nga wo toi ta ua mai na ia to mole le nga fa China ia ta to business in company ia o lo tu mai ta o lang ai le ta to po kalame ia o te loa mai ia te nei wa fa ala va ko i le iva sunki keli ia afi ia o le nganga lava le whaafitai ante o te oma le mafuta mai o le asenga ngana ua whaapea o le tau te mali i lau whaafonga sa moa e maalu ave i whale lava i lau finangalo a le nau ta inga le awauna ia e maua se malama la maanga e ala i ngangana whai ngofie ai manu ia tele le anga i atu whai ngole vai aso ia e nai e tātou paanga manu ia le vai aso Edwin manu ia le vai aso le whai ngole vai aso Tilo ia manai e tātou paanga tole lo au lo mafuta mai au kilani New Zealand ma lo lava alofa tele atu mo oe ma le ainga ia mai ate au nei mai na ua whaalava so o ia lo ia ko so toi whaalava tu ai lo to manu ia tele le anga ia tu whai ngol vai aso whamnia le atua ia ante o te oma God bless ta toi whailoa i la sunga fua stoi fua ia ia na as whamanatu lava mo na ia whio anga ia o lo o whapena o na a whia mai i le whasalanga ia por whasesilanga fo i le EPC o le au a te ia lato ngā ruenga tai au ne e turinta ia le tatou e tise mwhai on mutia atu i teimi ua whaatulanga ina mai LPC o malie ia whenga tuana i le au waa ma se vaenga o le vihi sale moa ina ia mwhai o na no fauta iai e tusai foi o ngā ruenga le LPC ai ia o maa manatu lava ia ma matau foi o tatanoina ia o whenangala lava na o Marietta ia masou foi langona vai ia le o au fia matangi se whamtaranga ia i tele o nisi o mtanga renga o lo tawe pe o mtanga renga foi o leo ia e sa o lei lava mari ia o lo tālia lava ni ripoti ia mani toe ripoti mai o ni mea o lo o iei ia su enga molianga foi u whaia ia o lo tālia pea ia e lei whaia foi se force 5 i nei ia wae e iei foi ia mea i ono wai maa fi aile au tu stala man au fosi lau ia e mese foi ia e tau foi tato tutilo pito la awalea foi mtanga renga ia i tamu whainga o lato su enga nei ia sau mauli e mai ata i maua ma le whaiunga o le neva yaso ma le au whainga luenga le pūlenga LOABAY Global Networks whaftai tele le tō sosuan mai ma tutu mai o tō au i tātou pisinisi ia le ngata i lea ia o i la tō longa whaiuna mai moina ia tātou whaasanonga ni ia i le tai au ma le afiafi awane i ngalo awane i misia ia te oe ia tātou pokamele nei le asungfua ia ma tātou fo le tai au a whai e lava i se whale tonu ia o le a whaino atu. Ala tato whai u le pese lea Richard Parker mai a epi. Ia epi. A ngai. e oe. Epi ia tato whai. Tato whai wai. Pasai wha. Alo whatu. Mwah. O se tau ya oe. Oe. Wana oe lava o te tātou atu o ruma
Epi wana sunga Utasi o mafaufanga Let's faluaina Nai o folinga Ole lo falema Yeah Lema Ele So foi ma post di filo. ele foi na no messenger pai. Ele installing ay kang installing. No we ko lo kay like kiki. Okay, sige. Bye. So say makna. Fresh boy on the beat. Let's start from wind up. Yeah, you say by Bima.